Ngaingo yu blay, ya kanigala daga kabu haga bangidang la ban yo sngawi ka tien ka jong u. Hoi ngai bau blay udon ka khubor ka bakarpang naga benta jong phi. Ki bape bat ki basngap nala ki jong ki yeng ki sem ki jong phi. Dengan sim yu kaniga kabu da ka jingkman ban pediang sobha ya pi haga kerteng ka bathiang tam ka jong trai ba unong penem ba i jongi hoi ka subject ka banginya keren menta ka dei halor ka jingkeli bala jukeli de ki babon ki brio bakata ka jingkeli kalong ladau blay ulong ka jing i te balai ken ki bon ki jing bagi jenjar haduk kat ni. Hasua bengin ya penlek jengmut haga ni ka subjek ngin ya pendam haga jeng duai. Au blay ukpa jengi ubah benang haga kerteng u Jesu Kris ngiwan syame banai ngu yagane kapor haga bangidang la ya kaban penlek jengmut haki ki bakenja mensian bari ki bashisha nagaktien ka jongme ngiduai ba menyalam dalau jong mensian menkerkhu ikito baro ki bapek bagi basngap ai bakin yo amat ya ka jingkerkhu ka jongme pendan kamru ya lau jong syakri dalau jong mensian haka kerteng Jesu ngiduai amen. Hatu piru pelaju keli ne em ya gane ka ju ka jing keli ladau blay ulong ka jing i te balai ken kibun ki jing bat kinjenjar hadu kat ni banyo ya ka jubab halor jong gane ka jingkeli ngakwa bangin ya pek shua hagi katto kane tli ki jingkeli ba don kam ka jingkeli ka benengkong balai kapop kami balai usoitan umi nginya pek shua haga bayadai bat kapop kumno kapop kami lani kasdang batnu katkum ka Bible kasithi ka benengkong u Yohanes kelenong ka ba lai ka khot ka ba pra hangne ka ong jar ubayele ye ka pop ulong nau soitan na bauta u soitan ujule pop nadu ka ba menengkong hoi ka pop bat kijing kijing jenjar kibadon menta hangnya pertai katmei jong gini ki baro kami na usoitan hatu kadai kajing temu lupa jong ublay ba gini ki deban mi lada pipek katkum ke kitab Genesis kelenong ke benengkong men ba ublay udang tau ya gane ka pertai bat ki baro gibadon haka ha ki henriu sngi pinsyam hangtu bau blay haman lakaway pakaway ka sngi ulaong ya gane ki kentien kalabha kalalong gababha henry onda ha balapoy ka sngi ka henriu onda ha bau blay ula pendap ya ka jing tau ba ka jing penlong ka jong u blay ula ong kala bae kata kamot kelalong ka bajanai henry ka don ka ka balajia ka jing keli kalong kai kata pai bat nga si kitab jing pen pau kelanong ka bakhat ar ka khot ka bakhandai jing pen pau khat ar lenong ka khot ka bakhandai nginyepet je ke benta ke benengkong jong ke dekat
Te la shop no asut yau tau yang jakor bakrau, utau bseng temen yau balakot, uksoi bat usoitan. Hang ni ngiyo i yau soitan. Hendak jingkeli, kei kekerteng usoitan shua baun lepop. Bat hang no ulaim hagadagapor. Isaya kelenong kabakat sao, kadakot kabakat ar, kabenta kabaningkong jong kadakot kaong. Kumno melahap na beneng, kolor syai, ukon jong kastep. Hoi, pilihan tip yagani kawai. De ublay ubalatau ya usoitan. Jakob kelenong kabaningkong, kadakot kabakat nyaw, Lada pipet ya kabenta kabaningkong jo kadakot kaong kumni. Kajing ai babha baro, bakajing ai bajanai baro, kalong najrong, kabawan hiar naukpa ki jingshai. Hoj de ublay ubalatau yau soitan. Di habakumta, kajinglong tenrai kabakumno baulur syai ulalong. Nangta, kei kekerdan kaba ulayo banbat. Bat kumno ka Bible kabatai syapang jongu. Nginyepe yagini ki jingkeli. Kat kumu Ezekiel kelenong kaba arpu pra hangto lapan pau ya katenrai jinglong basisha jong ulur syai. Ezekiel arpu pralenong gerkat kabakat san. Melalong janai halaka lenti nadu kadagasngi bala penlong yame. Hadu bala syam yaga jing bomhok hame. Ublay ulatau yau lursyai ubajanai. Nang tagarkat kabakat sao kaya tu yaga kerdan bau lursyai ulayo banbat. Melalong ukerap ubalasle ubaka. Hoi lada pipet haka Bible. Kamtam haka kitab Exodus. Pinsyam hangto bala bu jingkan mau syapang ka senduk ka jutang. Haka bayaka labu haka jaka kentang tam. Jong katabanakal lani ka tempul. Badhalor kani ka senduk ka jutang ladon ar ki angel. Hakabaya ki lakot ki kerap ki baka. Kadakamot ki baka ya kato ka jingtap isnei jong ka senduk ka jutang dala kitab niang ki jongki. Kani ka yang pli ya ka khet ka jong oblay hang te habneng. Te ki ar ki kerap ki baka ha ka senduk ka jutang hang ne ha kendeu ki lalong ka dur ka basisha ya kita ki ar ki angel basisha ki badon ha ka khet ka jong oblay hang te habneng. Bat ngakwa banyatu ya pi. Ba une ulur syai ulalong uwe na ki katakamot ubalayo banbat yagani kekerdan kabahalor. Kei kabala penlong yau lur syai baun lepop. Katakadega jingkeli. Ezekiel kelenong kaba arpu pra bagadakat kaba kat nyaw. Kabenta kabaningkong jong kadakat. Kadonut jong me kalameng. Namar kajing itnat jong me. Melapan sniu yala kajing start. Nagadau kajing pernai jong me. Kakerdan bahalor bat kabor jing start. Bau lur syai udon. Kadika ni kabala penlong. Ya u bun sengaumeng. Lani bun sarong. Kat hadu.
ba ulakwa ban long om shu tangkomu angel Henry ban long ublay Isaya klenong kabakat saw kedekot kabakat lai hadu kedekot kabakat saw ka Bible ka ong de mela ong halaga donut ngan kiu siapneng ngan kentiu yala ka khet haneng di klor jong ublay bat ngan syong halor ulum ka jing yesen kedekot kabakat saw ngan kiu syalandat kilo ngan long kum ubah jrong tam kata kamut ngan long ublay hoj ude ublay ubala tau yau bat ulong ujing tau ubajanai ublay ula ai ruhau ya kata kekerdan kabahalor ngilabanong kata kamut banya don rengkat bat uhi hakaket hangte habneng Enrai naga ni kekerdan ka baulayo snausi ba shem lahun hoi lese pila ban perkat hato ude ublay ubala penlong lupa ya ulur syai bonla ban jit kumni bagata kalong ban yele persya ya ublay kajubab kalong hoi kala ban long kumta Henry kamkut tanggata ngakwa ban keli napi kibapej bat kibasngap yagani ka khubor hato phila ban I lada philong ki robot perkhat bhai gata hato phila ban I lada philong ki robot sya ngan keli sagani ka wei ka jing keli lada ublay uladep mang lupa bagi jing tau jong u baro kidebet ban I yau hato ka bakum kata kede ka jing I ublay ju penbor pide ban kenmau ya gani ka jing shisha ju penbor ya noru nagi jing tau ki jong u bagi day bet ban I yau ula tau ya ulur syai bat ya baro ki jing tau jong u bat ka jing lai lui kata kamut ka jing lai lui ban jit kai ka bala jia habneng kom ka jing mi na ka jing jit ulur syai ban ya le persya yau blay jing ben pau kelnong ka bakat ar ka dekat ka ba henyo bagatma kalalong habneng Michael bat ki angel jong u kelele tma yau tau yang jakar deu tau yang jakar ru bat ki angel jong u kelele tma pej bha hang tu ulur syai dagam usoitan menta shem la long shu marwe hagatu ka jingyele persya ka jong u haga jing start jong u ulayo yakalat ban bet yau sembai jong ka jingyele persya hapdeng jong ki angel hangte habneng ulasdang ban penpau haki balai ublay uhap ban sensyar yangi balai ublay uhap ban bu ya gini ki an ki hukum naga benta jongi hoi ya ga jing shisang ila day ban kam yo jing lai loy shu nalor ga bangi yo menta ngim day ban sya ngim day ban ailat ya gani hoi ulasdang ya ga ban buru ya ga jing keli ya ka sorkar ka jong ublay bat ya ka jinglong nong yalam jong u hoi ula pensul tu bakla syapang ka jinglong ka jong ublay ba umlong uba i ude ublay ubale don bor
udeu blei ubale shileng khmat kata gade gajing pensutu bakla jong ulur syai hapdeng joki angel hangte hapneng badda ka ne kajing syukur ulur syai ong kaktien ka jong blei ulayo yagaban kring syakaliang ka jong u shibenta nakalai benta jong ki angel hangte habneng. Wow, shibenta nakalai benta jong ki angel habneng. Hatu pila ban mudur ya kata berkhadu keladon katma habneng ong kaktien ka jong ublei habdeng u Michael bat ki angel jong u kilayele tma yau tau yang jakor deu tau yang jakoru bat ki angel jong u kilayele tma hoi kalong gabashisha ba ngimla ban tip katma gaba kumno layale hangte habneng baki ei ki jai tiartma bala pendon kam hagata jinyale Henry kajing shishahi kalong bakaladon katma bakaladon kajinyale hangte habneng parlok kajinyale bakrau kalau wan jiaru hangne ha kendau anda habau blei uladep bantau yau Adam bat yaka im ublei ulabu yaka wei ka adong bagata ka adong kalong bakim day ban bam yau wei napdeng jong kita ki dieng so ki badon hagada ka kper lese nginya pej na ka Genesis klenong ka baar ka rekod ka bakat nyo Genesis ar lenong ka rekod ka bakat nyo henry nau dieng ka jing tip ya ka babha bat ya ka basniu men om yo bam na u na baha ka daga sngi ba men bam na u da ka bayap men yap shisha hoi da ka bashai ublei ulaong hau Adam berkaim ba kinyo lane bakila ban bam yagi jai so baro hagakper henry tang yau ne uwe kembet ban bam u Adam berkaim hoi kila kongu yagani ka hukum berkat bagidang kongu yagani ka hukum kila long gibriu kibasuk kibakmen amdan jingpang amdan jing sitam amdan jing bad amdan jing jenjar bad amdan jing yap hiru hendai dai tat hakawei kasngi lawan mi ubseng lawan mi ubseng Genesis klenong kabalai kerekot kabenengkong Deu tau senyu lalong ubakam sian yigimrat baro karengkeu yagi bau trai bau blei ulala tau bau la ong hakata gabriel shisha kalong kumta bau blei ula ong pin om yo bam nau dieng baro hakakper hang ne usoitan ulale menle komuta ubom tip yaka ei ka bau blei ulaong hau Adam bat ka im hoi ublei ula kren da ka basyai kedar hau Adam bat ka im bakila ban bam nagi jai so baro haga da ka per henry light no tang ya unewe kimbet ban bam henry ka ei ka bangiyo i kalong bau soitan ula le men le kum ubom tip yaka ei ka bau blei ulaong te kumta da ka jing start ka jong u ulaong ha ka im shisha kalong kumta bau blei ulaong pin om yo bam na uneu ding so baro ha ka per mar kumta hi ka im kala jubab ngala ban bam yigini gijai so baro henry light no tang ya uwe kumta une ubsen ula keli shushu
balai pimla ban bam yau ne wei ka im kala jubab namar ublei ula ong bayo pinyap usoitan ha kataka klipmat ula kek yau wei na utau ding so badom tang ba ula kek henrei ula bam ru yau bat ula ong ya ka im pek nga ngalabam henrei ngam shem layap haga jing shisha ublei ula syukor yapi ublei haga jing shisha ula syukor yapi patip balai ublei sya yapi bapin bam yau ne weu so kadei namar bayo pin kalalong ke bastat komau palayo i ngaru mentang abam tang bangam yap henrei ngala ru ban kren pek kini gimrat kibadon saudong jongpa kimla ban kren hoi ngalong tang upseng henrei ngala ban kren patip balai namar bangabam ken ya uni uso tidak perkat ba im kay kaban jia ya paru lada pabam ya uni uso day hang ne ken bau soitan ulayo ya gaban syukur ya ka im hagabakaru kalashim yau tau so bat kalabam Badhadin bakalabam yau tau so ka im kala ap shipor ke ei ken kabanjia hoj mshem lajia ei yaka bat kam shem layap hiru de kumta kala ong halade pleng uneuso ulong ubabhashisha ulolong uso ubabhashisha bat markum tahi kaim kala mare syau tengah jongka bat kala khot adam pek shim bam yau neu so ulong ubabha hot ngim juya bam yau baroshi kata hagato ka klipmat u adam utip baga tengah jong u kala lepop namar hakashiti ke benengkong Yohanes kenong ke balai ke rekat ke basau ke Bible ke ong uwei pa uwei ubayai le ya ke pop uyai le ru ya ke jing palat hukum de ke pop kalong ke jing palat hukum hoi parlok ke pop ke de ke jing penkeng ya ke hukum ke jong ublei pi lada ublei ong watle yakani henrei ngale yaka kadikata ken kapop lada ublei ong kan mau ban le yakani baladanga ngamle kadikata ken kapop tekum tau adam utip bagat tengah jong u kala lepop henrei de na mar bau i e yaka uru ulajit ban shim yau tau so bat ulabam yau kabas ngausi kalong bahagatohi ka klipmat bau adam ulabam ka Bible ka ong babaro arngut kilas ngautu bagilalong kibalengkoy henrei shwa ka dugapor Kempat syamlas ngautu bagilalong gibalengkoy henrei haba kapop kalayo banrung hapdeng jongki kalawanra haki ya kane gajing sngau padhabau blei ulawan ban jengo yaki ka Bible ka ong kila persyang ya gaban buri no ya ladi hoi kapop kalawan ra ya gajing syap dia
Kapop kalawan ra yigijing bat kinjen jar. Kapop kalawan ra yigijing pang bagijing shitam. Bagapop kalawan ra ru ya kajing yap. Henry banalor jong gini ki baro. Kapop kalapenlong yau bril ba unduno. Banlong unong sensyar ya ganiga pertay. Kat kum ke kitab Genesis, kelenong ke benengkong, kedekat ke ba arpun riu hadu arpu pra, ubleu la tau yau briu hakadur ka jong uhi. But, om tang bo la tau ya u hakadur ka jong uhi, henre ublei ula tung ya u bunlong unong sensyar ya ganega pertay. Tenre habau Adam berkaim kela jit, dalaga mons ngau ba ban sya skor ikiktien jong nong syun haga jaka ban sya skor ikiktien jong ublei haka wei kaliang kila ai tino yau syabi jong ganega pertay sya usoitan kata galong ke ke besngausi hoi ngila duno yaga bor sensyar usoitan ula kelalong unong sensyar jong kani ka pertay baladapi pej haga gospel ka jong Yohanes glenong ka bakat saw ka dekat ka balai peu hangto Jisu ula pensisya yagata habau kren syapang usoitan ula ong usim jong kani ka pertay Dekomta ngilaya im haka pertay jong kajing yele ka pertay haka bala sensyar donbor da usoitan ngiyo iya kata man lagapor nangta haka kitab Genesis ngilayo iya upseng ubalaya kren bat im hoj ubalong uksud bat usoitan. Nangta haka kitab jing penpau kelenong gabakat ar gadekat gabakandai ngilayo iyo sentiment ubalong uksud bat usoitan. Bat nangta kadon sakawepat kajingnya tu lupa gabangishem haka kitab Genesis kelenong gabalai gadekat gabakat san. Hoj kadehadin bau Adam berkaim kila lepop ublei ulaong badi kajing syuan ru ngan bu hapedeng jong me bagata gabriel bada pedeng usambai jong me bau sambai jong ka usambai kamut unong yo pateng lani unong hiar pateng habakren syapang usambai don arjai ki sambai hapertei kadagamut ar kenhuan ki khon jong ublei bat ki bomday ki khon jong ublei nengkong ya anis klenong ka balai ka dekat ka benengkong ka benta ka benengkong jo ka dekat ka ong hakmi phi ka bakomno ka jing i utau pau la ai hangi balakot yangi ki khon ublei hoj habangi la pediang yo Jesus Christ ko mutrai ba unong penim ujongi ngila penya so ken syakalong yeng ka jong u bat nangta ngi kelalong ki khon ki jong u blei ngi kelalong kinong yo pateng lani kinong hiar pateng don ar kan huan ki balapen im bat ki bomsyam la pen im nengkong ya anis kenong kebesan bagadekat kabakat ar utau badon utau khon udon kata kajing im Deu tau bom don utau khon ublei don kata kajing im don ar kenhuan ha kaniga pertay ngakwa ba pin yoi sakawai kajing tu lupa jing pen pau klenong gabakat ar gadekat gabakat nyo Deu tau yak jakor ulas ngau bital lep yakada gabriel kajing keli ueu neu yak jakor udeu soitan udeup sentiment yau balakot uksud bat usoitan
jing ben pau khat ar lenong ka de khat ka ba khandai nang ta pan jing ben pau khat ar lenong ka de khat ka ba khat nyau sa chi sien ka benta ka ben kong jo ka de khat ka ong deu tau yak jakor ulas ngau bir tar lep ye ka ka brio ha ka jing ye thu lupa kai ka ne ka brio ha ka tien ke belen kot ka ne ka brio ha ka jing ye thu lupa ka yeng ya ka balang ublay nang ta ka benta ka ba buat jong ka de khat ka ong bat ula lek no ban yele thma ba kita ke basa nau sombai jong ka kata ka mot kinong hiar pateng kito ki balalong ki khon jong ublay hang ne ngiyo i ya ka jingyale ba kraw ka badang yai pateng usoitan ukwa ban penjot ya pi usoitan ukwa ya ka ban penjot yanga usoitan usyun usoitan uisi yaki brio kiba i bagi ba kongu yau blay kadau tenrai galong namar bau syun baru isi yau blay teu kwa yagaban pensitom ukwa yagaban wanra yaki jing bat gin jinjar hanga bat happy ngakwa ban keli ia pi kam tam yakitu kibala long kemi long kpa kajing keli galong syubu kawai ka kanhon jong ki riu snil kilawan hayeng jong pi bat kila syem ki khon ki jong pi kila syo kila pensitom ya pi yaki hakmat ba pi hi pi yoi ka jingkeli kalong komno pinsngau komno pinsngau hatu kam syem kam penpang ya kaman siem jong pi kane gade ka jingkeli ka badon kam hoi la dau blay ulong ka jing ie te balay ken ki bon ki jing bat kin jinjar hadukat ne ha ka be dei ba ka ne ka jing keli u blay u don ban ong tang ka ne ka wei ba ka ta galong ha ba ngayo i ya phi ba phi ya leng ba ye ki jing pang ki jing sitom ye ki jing ba jinjar bat kom juru wat ye ki jing sya pen sitom ben kapen pang yang kam palat banya kabapi pi pang hoi porlok ubleu la tau yagane ka pertei kabajanai bat kaba itnat henreu soitan ulapan sniu dur no yaka bat ka ne ka jingle usoitan ngakwa banong yepi ba kala penpang hadu kata yau blay kadina ka ne kan kadau bau Jesus Christ ukon jong ublay ulahap banwan sya ka ne ka pertei ban penpau ubakomno ublay ulong ban penpau ubakomno ukpa jong ulong ulawan ban pen i syangi ubakomno shisha ublay ulong day na daga daw haga gospel ga jong uyanis kelenong ga bakat saw ga dekat ga bakandai u Jesu laong jaru balayo i yanga ulayo i yauta ukpa kei ki katto katne ki buit trekam bau soitan upendan kam ban syukar ban penar tatien bat ban penjot yigi babun kibril
Pikan mau jing pen pau glenong ka bakat ar ka khot ka bakhandai. Yau syaitan latip kum unong syukar. Ya ka perthai baro ka wei. Ka jing syukar. Kadai kata ya ka balapan ya klelang. Ya ka jing shisha. Bat ka jing bakla. Bat day ha kata kain karukom. Bau syaitan ulale. Ban syukar. Ya ka im. Nangta sakawe. Nakwa ban pule. Yikiktian. Kibang asyam haka gospel ka jong Marcos. Kelenong ka baningkong ka rekod ka bakatlay. Kabenta ka baningkong jong ka rekod ka ong. Uladon te hakata ka riklaw saw posngi. Balapan syoy yau da usoytan. Usoytan ula syukur. Bat ula pensyoy. Tagamot artli ke bau usoytan ule. Usyukur. Ban haka juga por upensyoy. Upersyang ban penjot. Da ka bau pensyoy. Yapi ban lepop. Bat haba pi lepop. Kat kum ka Bible. Pinyap. Ezekiel kat pralanong. Kedekat ka baarpeo. Kamen sim ka lepop. Kata ka banyap. Hoi, kajingyale bakraw, hapdeng ukris baru soitan. Usoitan ulayale. Komno ban penlong yiki briu bakin lepop knang bakin yap. Hau soitan hi. Kamdon jing yo baun pen yap. Namah ka gospel ka jong uyanis. Kelenong ka bapra ka rekod ka basaw pusaw ka Bible ka ong. Namaru day unong syono briu nadu ka bamenengkong. Hadu katnu ka jing syukor usoitan kalong ka badonbor. Nginyapai bat nga. Sika gospel Matius arpusaw lenong ka rekod ka ba arpusaw. Na bagi Chris lamler bagi no yatu lupa lamler kinmi. Batkin pen yiki dak ki bakraw bagi jing pala kat ban syukur ladala wat ya kiba lajit. Pikan mau jing pen pau kat arlenong kerekot ka bakhandai. De la shop no asut yau tau yang jakor bakraw utau sentiment yau balakot uksut bat usoitan uba syukur ya ka pertai baro akawai. Kajing syukur usoitan kamtam hagane kapor jong kabakut kabamangabat mapingi im kan nang jur syusyu. Hakaba pun kibriu hagane kapertai kinsya syukur. Oh kajing start usoitan kalalong kabapalat kat hadu ba ulala wat ban penlong ya kapop kum kata kaba itnat ban kmi kidon gibenta ba kongsan jong ka jing im jongi bau syaitan ukwa ban yo ban pensyoy lese ngen ya Pai bat nga syakasiti ke benengkong ke jong Yanis kelnong ke baar ke rekat ke bakatsan bat kat nriu. Pi wat i ya ke pertai. Lemne kita ki ai ru ki bahakata ke pertai. Ladau no unoru u i ya ke pertai kata ke jeng i ukpa kam don syu hau. Kat ke bakat nriu. Nababaro ke bahaka pertai kajing kuat brai jong kado, bagajing kuat brai jong kikmat, bagajing sarong thala syapang kajing im, kamlong naukpa, henrei nakata kapertei kalong. Ha kajing pensyoy usoitan yau jisu, usoitan ula pensyoy, ha baro na
kine ki benta jong ka jing im. Matius nyepet haga jing penshoy usoitan yau Jisu. Matius saulenong kedekot kabalai. Usoitan hang to laong hau Jisu lada melong ukon ublay to hukum yigini mau bakin long kikpu. Kane kajing penshoy kadon kajing yadei bat kijing kwa brai jong kado lani kijing kwa jong kado. Kumno Jisu ulele persya yagane kajing penshoy usoitan. Kajubab kalong u Jisu ulaphai syagaktien kajong ublay. Banyele persya yagajing pensyoy jong usoitan. Matius kelenong kabasaw kedekot kabasaw u Jisu loong lato bomtang dauk puhi bau ni mubriu henry dikiktien baro bamino nakasyentur ublay. Nangta Matius kelenong kabasaw kedekot kabasan. Anda kum tau soitan ulayalam ya u syakanong ba kabakoy. Baula bu ya u halor jong kadong ka temple. Nang tapik kedekot kaban riu. Bat ula ong ha u. Lada melong ukon jong ublay. Do peno ya lade. Nang tau soitan. Hang to pin syem. Baula sot. Na kijing to jong ka Bible. Wong nabala to. Unay hukum yiki angel jong u syapang jong me. Bakin ra ya me. Hakikti jong ki. Bayo kumno mejen tot. Yala kakjat hau mau. Usoitan utibha yaka Bible. Tangba. Uhikai bakla yaka. Hatu kamsyam la penlengo yapi bansyam bagi don kibangi sngau kum kibreu kibatip ha yaka Bible Henry kihikai baklapat yaka usoitan ulale yakani habau persyang ban persyoy yau Jisu. Nangta Matius kelenong kabasaw kedekot kabapra bat kabakendai usoitan uya lampat ya u syau lom bajrong baula pen i ha u yaki hima kapertai baro bat ya kaburom jong kiru kedekot kabakendai badula ong hau kita ke baro ngan saai hami lada mendem ban mane yanga. Yaka bau soitan ukwa. Kajubab kalong. Ukwa banlong ublay. Ukwa banyo yaka jing mani. Nang tagadakot kabasipyaw. Ujisu laong. Hau soitan. Kilay no me. Usoitan nabalato. Men mane yaw try bau blay jong me. Tang ya uhiru. Men syakri. Habaro naginigi benta. Jong kajing im. Ila pensyoy. Da usoitan. Bat. Kabangakwa ban ong. Babaro naginigi jing pensyoy kibau Jisu. Ulaya kendu markmat. Bau soitan. Upendon kam tang kawai ka atiar ban yale. Bagata gade ka atiar ka pamangabat na piru ngidon. Bagata ka atiar gade ka Bible. Ephesus klenong ka banriu. Kadakot ka bakatway. Do kieng no. Yaga jing kieng atiar. Ka jong ublay baro. Bapila ban yeng persya. Yagi boy tap. Usoitan. Oh ay ngu iyo blay. Baula ay hanga badapi. Yakaktien ka jong u.
ka Bible hagabangila banyada yalade na gijing pensyoi hagabangila banyada yalade na gijing syukur basenti jong usoitan padam tang banyada Henry ngilaru bantenju ya kawai pakawai kajing hikai ladaka dei shisha kabashisha ne kababakla aingu yo blay bangidon bat ngi ya ka Bible bangakwa banong da kabashai kadika ne ken ka white lam jong umansiem ong upol ka white lam hagabangila ban pendon kam yaka ban yada naki jing syukor basenti jong usoitan hoi hagawai kasni usoitan un sahab ban yo pediang yaka bainong yaka kabaulale Matias arpusan lenong kedekot kabasau puwe anda kumta ong hagita syakaliang do kilek no nanga phi gibaratim syakading kabom jokot nang tas ngapai kabenta kabakadu ya gabala bu lupa yau soitan badiki angel jong u hoi ublay shem la bu lupa ya ka ding jong kadujok naga benta jong phi naga benta jonga ulabu lupa naga benta usoitan baki angel jong u Henry lada pishem ba pisya thang hakapung jong kading kata kapan i bak pikam i ya usoitan banya kaba i ya ublay nangta Ezekiel arpu pralanong kedekot kabakat pra bat kat kendai Ezekiel arpu pra kat pra bakat kendai deka jing bun ke jing bemhok jong mi ha ka jing bemhok ka jing kayi jong mi lale ben sang yala ki jaka kentang namar kata ngalapan mi ya ka ding na pedeng jong mi kala thang du ya mi bat ngalapan galat pay yami halor ka kendau hakmat kita baro kibakmi yami khat gabakat kendai baro kibitu yami hapdeng ki kenjaban riu kin lengo yami melakalalong kajing iting bat men longshu lanoru oi hagaway kasngi yo soitan ansa penjotno hagapung jong kading baga Bible ka ong ansa pen kaladpe yau bat unam longshu lanoru o kadagamot kapor kan sapoy hagaba anam don soitan shu nangta nahum kalanong gabaningkong kadakot kabakandai kabenta kabakadu jong kadakot hoi nahum pila ban syam hapdengu mika bat uhabakuk kajing jenjar kan ommi arsin aingu yoblay naga benta kani nengkong Yohanes kelenong kabalai kadakot kabapra kabenta kabakadu jong kadakot yagane khnang lapan pau yau khun ublay bun yo pen jot no yagi jing le jong uta usoitan hoi u Jisu ukun jong ublay ulawan khnang syagane ga perthai yagaban pen jot no yagi jing le ki jong usoitan nagadaga daw ularu ban pen jot no yagi jing le jong usoitan kibadang yo ban syong hanga bat hapi bat ban penlong ya pi ki jing tau ki batamai Hebrew kelenong ka baar kadakot ka bakat saw na markata haba kita ki kun
kilong kinong yo benta nakadok pagasnam, mauhiru daga ju kurukom, ula shim benta na kiju. Nang tas ngaphai gani ga benta ga babuat. Bada ka jing yap unyo penduno, yau tau badon kabor ka jing penyap, utau long usoitan keng. Paralog Pimdon kam ban siap tiang ya ka jing yap. Hoi ladau blay usya yang abad yapi. Bangin yap no shua bau Jisu onwan. Henry onda habau Jisu onwan pat sajisien. Ngin sayo imbiang. Kata gamut ngin sayo yagaban mipat nagijing tap. Bat banyadon rengkat. Badu Jisu sigi bom jokot ki bom jokot. Bakane baro kadai lengba ke gabau Jisu ulale ula penduno yauta ubadon kabor kajing penyap kata yau soitan berkadu yawai ublay jo kajing i hoi un sa penyopat hanga badapi ya kata kajing em kabasuk bat kabakmen hagabau blay daladehi un sa nyat no ya kajing jau umat baro nagikmat jongki jing ben pau arpuwe lenong kadakot kabasaw bagajing yap kanam longshu lemne kajing sngosi lemne kajing yam lemne kajing pang kanam longshu kita ki ba menshua kila leino aingu yo blay pakapor kan sapoy hagabangin sa yopan ya kataga jingsuk kabangila duno nagadaw jong kapop. Amen.